sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped Proudly Botswana's businesses. The Pusha BW Adichencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Puso e itlama go bona badiragatsi ba kgona go itshetsa ka bodiragatsi jwa bone ka go itlhamela ditiro. Mme wa Mpata Leroy Mosipidi wa ko motseng wa Moshopa a gapa korono ya kgaisano ya Mrs. Botswana 2024-2025. Fa mo go tsa metshameko, Carl Hall a sireletsa bommampodi jwa gagwe jwa kgaisano ya air gun shoot mo letlhakoreng la borre. Wetso amogela dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bosupa di gasa ka tlhamalalo go tswa tropo kgolo Gaborone mme mo mosong ono di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile ga ke nosi ke na le boineelo ntshole a di ranola ka tsa puo ya diatla fa re simolola ka tse di gogang kwa pele mo parlamenteng wa Boteti East re se tlhomolela tisitswe a re maikelelo a puso ke go bona badiragatsi ba kgona go itshetsa ka bodiragatsi jwa bone ka go itlhamela ditiro fa bua kwa dikgaisanong tsa badiragatsi ba Segaba, Katara, Sitinkane le mmino wa polka kwa letlhakane re le latisitswe a re seo se tsamaelana le setlhogo sa dikgaisano tsa bodiragatsi sa monongwaga sa tlhabololo ya itsholelo ka dikgwebo tsa botaki le bodiragatsi se baetseng Tebogo o ne a le ko badiragatsi ba ka tshwara le 165 le botano go tswa ko metseng e tshwana Gumare, Maung, Tonota, Mahalaphe, Serowe le mo kgaolong ya Boteti ba ne ba tsa karolo mo dikgaisanong tse mme maikalelo magolo a puso mo go rotloetseng dikgaisano tse ke go bona badiragatsi ba thabologa ebile ba gola ba kgona go itshetsa ka ditalente tsa bone. Se ke so se se tona se le gore le tautona wa lehatsele Dr. Mokgweetsi Eric Masisi wa supa jalo gore ka ngwao ya rona re ka itirela ditiro a re itseng jalo gore mo setlhogong sone se sa be se go supetsa jalo gore ka botaki le bodiragatsi ja gago o ka itirela ditiro gape yone this competition ya ka re halo jana le yone gape re neela sebaka go supa dikhumo tsa dingwao tsa rona re le Batswana. Badiragatsi ba kgothadiwa go tsaya tiro ya bone ka thwagalo ka le botlhokwa mo setšhabeng melaetsa e ba e anamisa e na le bokgoni jwa go kgothatsa. Tiro e le dirang badiragatsi ke tiro e tona re tswa kgakala ba gaetso re tsegaditse ngwao ya rona ka mmino le bodiragatsi a re tsweleleng ba gaetso gore bašwa ba te ba ithute ngwao ya rona ba te ba ithute botshelo ja rona mo mminong o ntseng re o tshwere. Re o Tempesi wa Phalaphe, Re Michael Monang wa Phalaphe le Re Ginger Ramatebele wa Mahalaphe ba gapile maemo a ntlha mo go letseng Setinkane, Katara le Segaba ka go latelana ga setlhopha sa Ngami Delta Polka Dancers go tswa Maung se gapile maemo a ntlha mo dikgaisanong tsa mmino wa polka. Bahenyi bao ba ta emela kgaolo go dikgaisanong tsa makgaolakgang tse di tla tshwarwang kgwedi e tlang. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Tona wa lephata la dikgaolo le tlhabololo magae re kgotla a utlwetse wa kgotsebani ba motse wa Kgagodi go bo ba setse morago maikemisetso a puso a go rotloetsa go godisa tokafatso matshelo a setšhaba sa one wa khotse se morago ga go itse fa leobo la kgotla le le butsweng bošeng la agilwe ke mongwe wa baagi ba motse o Mamusi Siska ka pego. Ba talaote ba Kgagodi le bone ba tla nna le leobo la kgotla le le bulegileng ebile le na le selebego se se kgatlhisang go tla tshwarelwa diphuthego tsa kgotla le ditsheko mo leobong le la madi a fetang 300,000 pula
e re ka puso ya lefatshe leno e itlamile go tokafatsa matshelo a setšhaba e gatelela gore ditiro tsa ditlhabololo tse di dirwang ka madi a abelwang dikgaolo tsa botlhophi di fiwe beng gae. Se ke se itumeletseng ke gore ga gona gope ga go hapogilweng tshwetso e tsoreng ke puso gore ka dipaka tsotlhe ga re dira ditiro mo metseng ya rona a e ka nna tsa dikago a e ka nna tsa bao ba bana dijo ko dikweleng tsa dikago re dirise the local artisans. Banni ba motse le bone ba nnile le seabe se se tona mo go tokafatseng selebego sa motse ba supa mowa wa tirisano mmogo le tshwaragano. Ra semelela ra bona gore go ra gore mme gape le rona ne re hilwe tiro e mme gape re sa e lekana ra okediwa ra nna bantsi tiro ya tsamaya ya ka gompieno hela le bona re setse re lega re ne re tshwaraganetse tota. Lobo le kana ntse ke yone mindset change o ka ile leboga ka tselentseng jalo popego ya lone sebopego sa yone ke se kgatisang me ke a itse kgosi gore o bo gautshwaneng ra kola maranyane. Lentswa banni ba itumelela leobo le motse o faraferwe ke dikgang tsa go lwela bogosi. Difense di abetswe mme selo se go thamaletse hela gore ke mang yo ka tsang bogosi yaano bogosi jo re bo bona thata ko dikgoteng tsa rona tse di potane kwale ka ga re thomaganang ka teng go bo go e go nna le mo dibukeng tsa ditso ko motobong wa ditso e be re dira gore jaaka motse o tshwana le wa Kgagodi ke motse o tswang kgakala o na le ditso jaanong a go seka ga runya dikgotana mo go one. Morafi o rotloeditswe go tlhokomela ditlhabololo tse di mo motseng wa bone le go tswelela ka mowa wa tshwaragano go yeng pele go ne gape ga nna le go ribolola sehikantswe se se kwadilwe maina ba gaka ba ntwa ya lefatshe ya bobedi. Mamusi Siska, BTV News, Kgagodi. Mo kganyeng e sa tswang go goroga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o setse a gorogile kwa toropokgolo ya South Korea go tsenelela phuthego ya Korea Africa e leng yone ya ntlha mo ditsong. Tautona o tla bana le botautona ba bangwe mo phuthegong eo le bagolwane ba mafatshe ba ba faphegileng. Lefatshe la South Korea le ikalela go tiisa kgolagano ya lone le mafatshe a Aforika. Phuthego e tla simolola ka Seetebosigo a tlholagane go fitlhela a tlhola garataro. Balemi ba merogo mo masimong a tikologong ya toropo ya Jwaneng ba re ba ikiteile sehuba go tlhomamisa gore ba lema le go rekisa merogo ya boleng jwa bo go godimo go fepa baji bareki. Ba tlhalositse fa jaanong nako e gorogile gore balemi ba kgone go ntsha lesika la merogo ka go farologana go hema tlhaelo. Emmanuel Rapoa o tshwere pego. Mogologolo sa laopile kgomolona ka fane a re se tshwaro ke ntša pedi ga se thata mme se ke sone se ka tlhotlheletsang balemi ba merogo ba lefatshe leno go munela marulana pele gore ba itshupe fa le bone ba na le bokgoni jwa go tlhatlosa dikakanyo ka go dira fela jaaka balemi ba mafatshe a itshetletseng sentle mo go ntsheng merogo ka bokete e le ya boleng jo bo kwa godimo. A re tsweleleng re lemeng re le Batswana re le bantsi gore re ska ra nete re kgalwa ke Batswana ba bangwe ba ileng gore ke ba reki ba rona ra ba rekisetsa ka gore ba ka re kgala ka tsela gore e re ka moso bane ba soletse gore tla re ba tsena mo shopong ba itlhela tamati ba itlhela ebile seo re rekisa ga gona le tsone di shopo tse re di supplyang re tshwanetse gore ba nne le confidence mo go rona gore ha ba rekile gompieno le ka moso ba tla itlhela se neng ba se reka. Rete Monthatang e boele mongwe wa balemi ba ba fetotseng dikakanyo go kabakanya ka fa ntseng a dira dilo ka teng ka ne a remeletse fela mo temong ya komelelo mme gompieno a dumela thata gore merogo le yone ka busetsa thata ka e lengwa le go rekisiwa gantsi mo ngwageng. Mme kana no mo malatsing a gompieno go na le dilo tsa bo climate change
yaanong go raya gore dipoelo tota ka ko dry landing ga di nne kalo-kalo bogolo mo go yone ngwaga e re tswang mo go yone mme yaanong ne ra bona gore ga e se re leke go diversify re tsene mo merogong ka gore merogo le period ya gore o goroga ko mading ga e kalo-kalo bontsi ba dijalo ke bo 3 months bo simolola go rekisa a re lemeng dijalo tse e leng gore le ga o tsena ka tsone gore dijalo tsa meketse motho o tla kgatlhega and then bareki be ba simolola go ngokega ba lebeletse gore tota you produce high quality. Se se nametsang segolobogolo ke neelano ya balemi ba merogo le bareki ba yone. Balemi a re lekeng go lebelela kgang ya variety because rotlhe re batla go lema so se le sengwe ka nako ile 1 re lebeleng kgang ya gore ga o mongwe a lemile cabbage o mongwe a leme tamati ba bangwe ba leme garlic ba bangwe ba leme ginger so that re ska ra iphitlhela ile gore re tshwere so se le 1 ka nako ile 1 mo marketeng yaanong o tla bo itlhela batho ba le 10 ba batla go ga lettuce ka nako ile 1 o itlhela batho ba le 10 ba batla go ga cabbage gongwe ka nako e wena o batlana le carrot o batlana le beetroot bone ba sena yone. Kgolo ya balemi ba merogo e solofetswe go tlhomamisa go nna teng sentle ga merogo ka go farologana go tsepamisa maitlamo a lefatshe leno a go kgona go ijesa. Emmanuel Rapoa, BTV News, Masimo a Tlanege. Mme wa Mpata Leroy Mosipedi wa ko motseng wa Moshopa o gapile korone ya kgaisano ya Mrs Botswana 2024-2025 se se tla morago ga gore bomme ba fera bobedi ba banyetsweng ba phadisane ka mashetla mo seraleng go gapa korone eo kwa moletlong wa makgaola kgang wa kgaisano eo. Ngwaga o ke wa bofera bobedi kgaisano e ntse e tshwarwa Mojadi Mokibelo ka dintlha. Kgaisano ya Mrs Botswana e gola ngwaga le ngwaga mme e nnile le dikatego mo go nneng pinagare mo go emenno ke manyalo a tileng a thailwe mo go direng sengwe le sengwe mo pontsheng go nna le morero ke monokeng le lorato gareng ga tse dingwe bomme ba ne ba kgathisa leitho mo segontjo jaaka ba ne ba supa bonte le bokgeleke mo magatong o theka boraro a kgaisano. Wa Mpata Leroy Mosipedi a supa ha a gapile dipelo tsa babogedi ka bontsi go simolola le go ya motsubong wa kgaisano e ka jana a na supa bokgoni le botsipa jo bo go godimo le ditebego tse di kgatisang leitho. Tebelo pele ya gagwe ke go nna moeledi wa go emano ke manyalo le malwapa a renang ka kagiso le boitumelo mme a le malala a laotswe go dira seo. I have a team that is rallying. Ke na le setlhopha se senkemeno ke go thomisa gore go ithokotsa game go tsamaya sente mo dikgaisanong tse mabonte wa pele a bo a le go emano ke mohenyi wa gompieno. Modimo ke o Batswana are willing to help, reach out and ask for help. Ebile o itse gore korone ha se ha go ile nosi ke ha go le Batswana e tsolopanye. See you at Mrs Universe. Bothe ba ba lemogang botlhokwa jwa mogama wa mabonte ba bo ba opelwa le gofi ke boeteledipele jwa Mrs Botswana. Advocating for happy. Re le lekgotla re itemile go netegatsa ga leno le tuma ka manyalo a renang ka kagiso le boitumelo. Manyalo le malapa. Mme wa Mpata Leroy Mosipedi o longwa serota ke mme Gosego Jamison ga mme ke ataretse molefe a gapile maemo a boraro e tare ka kgwedi ya Phalane a lebe ko lehatsheng la South Korea go ya go emela lehatshe leno ko dikgaisanong tsa Mrs Universe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Moeteledipele wa lekalana le le ikemetseng la Innovation Kgotla Re Peter Fella o rotloeditse banana ba dikolo tse di potlana kwa Maung go tlhoafalela dithuto tsa maranyane boitseanape boenjenere le dipalo ka dina le seabe sa go fetola itsholelo ya lefatshe o buile se kwa tshimolodisong ya go fetola kgaolo ya Nghabe go nna boremelelo jwa tsa maranyane kwa Maung e neng e tsenwe ke dikolo tse di potlana di tshwana Mathiba le Letsholathebe ga mmogo le di kgolwane tsa Sedie Junior Secondary School le Tsodilo Secondary School. Anthony Thobogang Kapego. Lekalana la Innovation Kgotla le le simolotsweng ke Batswana ngogola le ikaelela go fetola ditlhaloganyo tsa bana ka go ba fa sebaka sa go godisa dikitso tsa bone go dirisa ditalente tsa bone le go ba direla serala sa go godisa dikitso tseo. Ko tshimologong ya bone ya go fetola kgaolo ya Nghabe go inaakanya le tsa maranyane lekgotla leo le gothile makalana a farologaneng go tsenya lebogo mo go godiseng dithuto tsa maranyane le boitseanape go godisa itsholelo ya lefatshe leno.
Our goal is to give these young maikaelelo a rona ke go fa bana sebaka sa go thabolola dikitso le ditalente tsa bone le serala sa go ka akanyetsa ditiro tse dingwe nteng ga tse di tlwaelesegileng ka gore se ntseng ba se tlhoka e ntse le sebaka le lefelo le le ka ba fang tshedimosetso. Their talents to be challenged and to go further. I think learning is so important, and in Gaborone, whenever the president goes... Go ithuta go botlhokwa thata, segolo jang ka ebile Tautona se tsa buile ka go thabolola maranyane mo lefatsheng le. Batho ba ba ka thusang gore toro eo e fitlhelelwe ke banana le bana ba dikolo. Ke ka moo bana ba tlhoka thuso ya dithabololo tsa dithuto tsa bone. It's at school who makes it happen, and that is what needed. So that's why all of you need the support. Through our partnership with Innovation Kotla, we are so committed in fostering mo botswalanong ja rona le Innovation Kotla re itamile go tsosolosa ngwao ya bokgoni jwa maranyane le dikgwebo tsa one ka go dira lefelo le bana ba kgonang gore ba ka diragatsa ditoro tsa bone. Space where ideas are turned into amazing dreams, and dreams can be turned into flight. Kwa lekalaneng la Innovation Kotla bana ba rutwa metlhale ya go dirisa dikarolo tsa diroboto le go dirisa maranyane go tokahatsa matshelo a bone. This is a detection robot. Its parts are the mo ke roboto e dirisang bokgoni jwa go bona le metlhale e mengwe mo go yone e thusang gore e se ka ya thula kana ya wela fatshe. which help it to navigate terrain, the gears and the gear motor, which helps the gears move. So this is the RGB ultrasonic sensor. RGB stands for red, green and blue. So when you see this sensor... Kolotsana e na le matho a letlang gore ka bona lefelo le tsamang mo go lone e dirisa maranyane a tsentsweng mo go yone. So these are used to detect the physical environment. Mo maitekong a go thusa lefatshe go hithelela maitamo a tebelopele ya 2036 Innovation Kotla e tabe fa bana ba dikolo dithuto tsa mahala le ikatiso go gogela lefatshe la Botswana kwa itsholelong e itshwareletseng ka dikitso tsa maranyane. Anthony Thobogang, Botswana Television, Maung. Kwa bokhutlong banana ba gwetlhilwe go tlhokomela bagodi fa bua ka letsatsi la go ipelela bagaka ba pele kwa motseng wa Mathangwane mo palamente wa kgaolo ya Shashe West. Fidelis Molao o kopile banana go netefatsa fa ba tlhokomela bagodi nako tsotlhe ka go ba fa lerato le dijo tse di nang le dikotla go tiisa masole ya bone a mmele. Abigail Madorobo o tshotse pego. Bagodi ba kailwe fa ba thokana le go kopana le batho ba ba farologaneng go itusa bodutu le go lapolosa ditlhaloganyo tsa bone. Remolao yo ileng gape tona wa temothuo a re go itlhokomolosa bagodi go dira gore ba nne le maikutlo a sa iketang mme seo se ba bakele malwetse a sa tsholaneng jaaka a sukiri. Re tshwanetse ra ikgakologelwa gore batsadi ba tlhoka tlhokomelo ya bongaka. Godimo ga tlhokomelo ya bongaka ba tlhoka tlhokomelo hela ya lorato la bana ba bone. Ba tlhoka gore ba nne ga go phepa mme go phepagadiwa ke rona bana ba lona. Ke gona a tshwanetse go simologa teng ka gore ha motsadi a nna ga go phepa mosepelo wa go a se patela kgapetsa-kgapetsa wa gokotsega ka gore leswe le ha gongwe le nnang teng ha re nnang teng re le batsadi dijo di sa babalesega ke sone se se irang gore mosepelo wa rona wa se patela e nne wa kgapetsa-kgapetsa. Go ipilela bagodi go dira gore ba nne mototo ka ba itemoga gore setšhaba se ba tsaya tsia segolo jang ka ba rwele ditso le dikitso tse di ka kwalang tsa bewa sentle gore bana ba te ba itse ka tsone. Ba gaetso re hano re itebagantse le bagodi ba butswa pele re sena go lemoga gore o ka re batsadi ba rona bagodi wa le ba butswa pele ba latheletswe. Re boloka mekwalo e leng gore e bua ka batlotlegi ba lehatshe e bua ka batho ba ba diretseng lehatshe sengwe se se bewang mo tafoleng. Re bua ka badiragatsi, re bua ka baopedi, re bua ka batabogi, re bua ka matona a puso. Botsadi le lona le le botsadi ba rona jaaka ha re kopane ha gompieno
re laleditswe go tla go ipela bo re itumela le lona le botlhokwa mo ditsong tsa rona. Botsadi tšhaba e senang ngwao ke mokane isuleng, mme ngwao ya rona re tsa mo go lona le botsadi. Letsatsi le la go ipelela bagodi le tsitsitse boitumelo mo go bone ka ba ne ba fiwa kgothatso go tswa makalaneng a farologaneng gore ba ka thabolla jang matshelo a bone. Re molao a re puso ya lefatshe leno e kgathala ka bagodi ke ka moo ba amogela madi a bagodi kgwedi le kgwedi. Abigail Madorobo, BTV News, Mathangwane. Wetopego eo e re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng eno ke jaaka ke sutela morwa rre Edwin Mashia Khomo yo malala a laotswe go fa tsone tsa metshameko. Ta tšo leboge rati mothoetso madume dumela mogela dikgang tsa metshameko Jerry Mashia Khomo metsone tsa re Carl Hall o sireleditse bomampodi jwa gagwe jwa kgaisano ya air gun shoot mo letlhakoreng la borre la PCP a sena go kokoanya dintlha di le makgolo tota di le lekgolo le 50. Kgaisano eo e ne e tshwaretswe kwa BDF Tshele Range kwa Rasesa a rutwe le diapoloko ka dintlha. Moraga ditikologo tse 20 le go phadisana mo ditikolong tse 5 di akaretsa go hula thobolo e la godimo ga tafole go hula o bapisitse pale gareng ga tse dingwe. Hall o kgonne go kwanya dintlha di 150 go fetoga mo fenye le kgetho la bedi ka tatelano. Maemo a bobedi a gapilwe ke Kyle Ryan ka dintlha di 120 fa Mohammed Khan a wetse mo go a boraro ka 110. Sabiha Ali o gapile tlotlo ya PCP mo go bomme a sena go kwanya dintlha di le lekgolo mme a sala morago ke Hannah Ryan ka di le 70 fa Anisa Nabi a feditse mo go a boraro. I'm very happy with what happened. It was challenging, of course, because of the wind. Ke itumeletse tshameko ya me le ntswa seemo sa bosa se ne se sa jese diwelang ke fentse kgaisano e ngwaga o fetileng mme go itumedisa go e fenya gape mo ngwaga. Last year, so it's nice to win it again. Mo letlhakong la Open gone Pattern o dile ka tsedidi ka dintlha di lekgolo fa Leonard Wo le User Russell ba feditse mo go a boraro la bobedi ka tatelano eo. It was okay. Very challenging, very difficult in this weather. We had a lot of rain, a lot of challenges. E ne se tshameko e bonolo ntateng ya seemo sa bosa se se ne se dira gore re ska ra kgona go hula sente. Experience, had fun, some good long range shooting. At the end of the day, I guess it was worth it. Samarine o fentse letlhakong la calls a sena go kwanya dintlha di 170 le go gapa tlotla ya motshameki yo go kwantseng dintlha go gaisa. Maemo a bobedi a tsere ke Amarana B fa Ayesha Hussein a wetse mo go a boraro. I was in the cold categories. The weather, it was raining and it was also really windy, and my competitors. Mo madio a mangwe re le ba mo letlhakong la dingwaga tse di ka fa tlase ga 21. Asma Nabi o dile ka tsedidi ka dintlha di 120 a le mo sortwa ke Cameron Juris ka 100 fa Nabela Kaila a feditse mo go a boraro ka tse di le 17. Ayan Sharif o tlhopile jaaka motshameki mo motlana yo gaisitseng fa Donald Elene mo fenyi wa tlotla eo mo letlhakong la Springa. Modula stilo wa tlhopha sa Gaborone Rifle John Smarts a re itumeletse ka fa kgaisano eo e tsamaileng ka teng ka jana ba itemogetse kgolo mo dipalong tsa ba tsa karolo. Best attendance so far out of all the competitions that we've had in the past. We had 53 shooters, which has been phenomenal. You know, the previous competition, I think we had about 40. Ke sa ntlha re nna le dipalo tse dintsi go tswa mo dikgaisanong tse di fetileng. Ke itumelela go bona dipalo tsa banana di oketsegile jaaka gompieno. Maikaelelo a rona ke go godisa batshameki ba tlhwatlhwa ba ba tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshe-fatshe. Our goal is to have to make shooters out of the youngsters so that they can go out and represent us one day at an international level. Kgaisano eo e ne o kile batshameki ba le 53 ba phadisana mo ditikolong tsa Springer, PCP ga mmogo le ya Open Class. Lydia Boloko, BTV Sport, Rasesa. Setlhopha sa Nico United se tlhokana le madi a kana ka 1.6 million pula go se tsamaisa mo pakeng e le nngwe fela. Mo nakong eno setlhopha seo se retlwediwa ke komponi ya Wilderness Safaris mme go sa lekana ke ka mo moletlo wa dijo tsa maitseboa wa motlhokomedi wa setlhopha o ne o tshwerwe go ka baakanya seemo seo. Mo moletlong o motlhokomedi wa setlhopha me Beauty Manake o ne a simolodisa semmuso Rafole e mo go yone mo fenyi a tla ikgapelang malatsi a mabedi kwa Okavango Delta. Mamusisiska wa bega.
Majombolo jaaka balatedi ba Nico United ba bitsa e ne e dirile moletlo wa dijo tsa maitseboa e le wa bobedi wa morotloetsi wa setlhopha seo Mme Beauty Manake. Maikaelelo magolo a moletlo o e ne e le go kgobokanya madi a tla thusa mo go tsamaiseng setlhopha. Moletlo o gape o ne o supa dikatlego tsa setlhopha le go netefatsa gore sepatšhe ga se kgale jaaka setlhopha se ipankanyetsa paka ya 2024-2025. Ke akanya gore toropo ya batho ka gore le re taba tsamaisetsa team ra go ba ra re reng akanya la ke ralla mo toropong team e relegateile ha ke hita kana ha go te ke sigwele gate ke no chairman o relegation team yana go mpelo batsadi nka ta go le inela ke ntse se go ba le gone gore nya but we manage with my committee gore team e tswelele. E rile a tswala gagwe moeteledipele wa Botswana Football Association McLean Letshwiti a gatelela botlhokwa ja gore Nico United e nne setlhopha se se tshamekang kgwele e e duelelwang. We need to work at making our clubs more sustainable. Re tshwanetse ra berekela gore ditlhopha tsa rona di itshetele go nnela ruri mo liking mme go kgona se ke ka ha re ka rotloetsa kgwele ya dinao ya madi mme ebile kgwele yone e tlhokana le tsamaiso e e lolameng e senang tshenyetso setšhaba le tiriso ya madi e e lolameng. Corporate governance, commercial football demands good financial discipline. Football is trading. Kgwele ya dinao ke papadisanyo mme ebile go se kgale re tla be re kgona go betšha mo kgweleng ya dinao. Go le gantsi ke na le go akanya fa re bogetse ditlhopha di tshameka gore kana fa re ka bo re betšhitse re ka bo re tswa ka madi a mantsi fa ditlhopha tsa rona di fenya. We would make a lot of money. Setlhopha sa amogetse ke monokeng e tswang mo balateding le setšhaba sa Selebe Phikwe ka kakaretso. Re kgona go bona gore nya tota botsadi boteng jo e leng gore bo dumela mo go rona gore mo diemong tse la go ntse jang go le bokete gore so ga gona sepe se leng gore re complaina ka sone thata le skala ba hella pelo ba tshameki le nne le ntse le ba rutwetsa le ba supporte le ba advice because this journey of football is not an easy journey. Moletlo wa dijo tsa maitseboa o ne o iteela Kobo Moroko maikemisetso a Nico United e leng go dira bontle le go nna le isago entle. E re ka setlhopha se itlamile go dira jaaka kompone tshologelo ke gore se ipone se le mo seraleng sa kgwele ya dinao ya mafatshe. Mamusi Siska, BTV Sport, Selebe Phikwe. Weiden ke ne mofenyiwa ka kakaretso mo lethakoreng la makawana a disina la kgaisano ya dikuta ya Motocross National Championships e neng e tshegeditswe ke setlhopha sa Kalahari Cross Country kwa Mokatse a sena go kokoanya dintlha di le 50. Victoria Duncan. Mo Heat 1 Wade 10 o ne a kokoanya dintlha di le 25 mme a kokoanya tsa palo eo gape mo Heat 2 go fetsa ka dintlha di le 50. Cosmos Mamalukos a tsaya maemo a bobedi ka dintlha tse 44 fa maemo a boraro a ile go Victor Detroit ka dintlha tse 40. Sure, there's always areas to work on, but we did very well today and happy with the performance, and we keep training. Heat itumiletse maduo fela go nna gona le fa o tshwanetseng go tokafatsa teng e ne e le tsela e dingalo mme ke lemogile gore go simolola sentle go a thusa. So getting the whole shot also would have helped, yes. Change mo gymming and stuff, so I feel like today I was much better in terms of like fitness and other aspects. So push a charge because I know that I can push to be in the front. So hey, mo letlhakoreng la makawana Junior Championship ra dikolo lentswe o fetogile mofenyi ka go gatisa dintlha tse 50 lentswe o kwadisa dintlha tse 25 mo Heat 1 le mo Heat 2 maemo a bobedi a tsero ke Peter Bernard ka dintlha tse 47 fa Aiden Meyer a bone a boraro ka tse 45. No, really it was a good race, it was good pace. To be honest, I really just thank God, to be honest, at the end of the day. It's not really that complicated. Just turn to God. Ine le lepelo le le siameng thata ebile le sedingalo. That just like also for my sponsors and stuff and for the passion of the sport. Yeah, I think I'm very happy with the. Ke itumelela maduo ke ikalela go dira ka thata mo nakong e tlang gore ke fenye. Time try a bit harder and maybe come first. Mo letlhakoreng la makgarejwana Elanchi Bana o kwadisitse dintlha tse 25 mo Heat 1 le 2 go dira dintlha tse 50 a salo morago ke Tadiwa Tafa mo maemong a bobedi ka dintlha tse 44. I saw that I needed to improve on my jumps and on my corners because
ke lemole gore go santse go na le dikarolo dingwe tse ke tlhokang go di baakanya work on so that you can, keep the pace, one pace. And kgaisano e ne e phuthile bapalami ba dikuta ba le 27 go ralala lefatshe leno mme e ne e dirisiwa gape go tlhopha setlhopha sa setšhaba se se tla emelang lefatshe leno ko kgaisano ya Motocross Africa Nations ka kgwedi ya Phalane ko Morocco. Victoria Dakin, BTV Sport, Mokatse. Tsa ura ya bosupa di ba khutlo go nefa re ba gape ka tsa ura ya borobabobedi e le tsa sekgowa. mo tsatsi la mosupolo gore solofetse re go kgalaga di be go thibile ka bontlhabong ko dikgaolong tsa borwa bo thabakgatleng kwene re solofetse re go bana di batatsamao dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse re e be go apogile mo maphakele re solofetse re go gantsi kgalagadi borwa bo thabakgatleng kwene ga mmogo le bokone bo thaba go ikutlwatsego le tsididi re tagaditse selekano sa boraro go yeng kwa bosupa dikgaolo tse dingwe tsone re solofetse re go ikutlwatsego le tsididi thata ka selekanyo sa 10 go yeng kwa 13 mo sekolo gore solofetse re go tšhobe le bokone bo thaba go ikutlwatsego le bothito ba selekanyo sa 20 go yeng kwa 30 kwa Nghabele le gare gone go ta ikutlwatsego le tsiditsana ka selekanyo sa 22 go yeng kwa 25 kwa borwa bothabakgateng kwene gone re solofetse re go ikutlwatsego le tsididi ka selekanyo sa 17 go yeng kwa 10 ko gantsi kgalagadi le borwa gone re solofetse re go ikutlwatsego le tsididi thata ka selekanyo sa 10 go yeng kwa 16 ka jalo setšhaba se rutile gore se ipabale mo botsididing jo ga re lebelela ditoropo dingwe mo sare ke re solofetse re ko Upington e be go thibile go na le kgonagalo ya pula kwa Manzini, Maseru, Johannesburg, Port Elizabeth ga mmogo le Cape Town ga re lebelela ko Antananarivo, Beira, Harare le Lusaka re solofetse re go bana le dibata tsa maru kwa Windhoek gone re solofetse re be go apogile Dar es Salaam le Blantyre le gone re solofetse re be go apogile go thibile ka bonthabang kwa Luanda ga mmogo le kwa Kinshasa. Honorable Minister